Trčite svi, jer trčanje je najljepši sport. Ja stalno trčim i super. Eto, stigli smo ovdje da mi pripremamo za prvi ekipe iz Zinci, idemo mi gori u Budimpešt za polumaraton i 10 km. I onda samo dobro da mi družimo se i onda da ohrabri jedan drugog i onda idemo za 3-4 dana. I dođi, budi s nama da vi uživate s nama. Da mi možemo trčiti zajedno da pripremamo za oktobar za naše polumaratone. Proljeće nam je došlo, lijepo vrijeme je pred nama. Ja vas pozivam da sa našim udruženjem građana Zenički maraton učestvujete u našoj školi trčanja koja kreće od maja. Zajedno se pripremamo za gradsku trku, 10.000, 5.000 i polumaraton. Dođite da zajedno trčimo i bit će nam